gusa igitekerezo nticyahurijweho na bose muri Rayon Sport kubera gushidikanya ku bushobozi no kwanga amanyanga kuko ntaho bitandukaniye n'impapuro mpimbano. Bamwe bemeza ko agomba gushakwa undi mutoza wungirije Azuzi Lotfi ntahabwe akazi. Rero ku mugoroba wo kuwa mbere nibwo equipe ya Rayon Sport yatangaje ko umutoza wungirije yagizwe Haruna Feruzi, ariko ntigeze atangazwa igihe amasezerano ye azarangira. Amakuru avuga ko azamara muri Rayon Sport umwaka umwe wonyine, ni mu gihe kandi equipe ya Rayon Sport ntaho yigeze ivuga ko ivuga kuri Azuzi kuva ageze mu Rwanda. Mu kiganiro itangazamakuru giheruka kuba, ubuyobozi bwa Rayon Sport bwashimangiye ko Azuzi nta kazi afite muri equipe ya Rayon Sport. Nanga ibintu biri clear. Ikibazo kiragira giti uyu Afahami Latifari warahiye ko atazigera yungirizwa n'uyu Azuzi nako n'uyu Feruzi Haruna araza kubana gute n'iyi equipe. Ese ahandi tuzajya tubona kuri bande touche umwe ashatse gufata uyu mwanzuro undi kuko nagamwemera biragoranye. Ahanga nabikubwiye witwa Afahami Latifari araza kugwa neza, urumva? Ariko nyine ashobora kugwa neza ndabyumva kuko nakundi yajya boss we nyine yamutegetse, ariko turavuga mu gukora ari uburyo bari buze kubanamo n'abantu b'abagabo n'abantu b'abapapa. Na Rayon Sport yaza kuganira hamya neza ko bagiye gufata nk'iyo decision, babanje kuganira na Afahami Latifari niba Lofty babanje kuganira barabyumvikana. Icyo rero ugomba kuza kuko uyu ngo azaba ari muri staff ya equipe ya Rayon Sport n'ubundi. Ntabwo rero waba wicaye iruhande rw'umuntu mutari kumvikana ngo icyo gihe bizagende neza. Hariya nta hantu byabaye ejo bundi nibyo. Ejo bundi muri APR Football Club ngira ngo mushobora kuba mwarabyumvisha ibyize kuvuga ko witwa Thierry Hitimana na Darikovic ibintu bitari kugenda neza. Ngira ngo niyo mpamvu APR yahise ifata umwanzuro wo gufata Thierry Hitimana akagirwa technical director. No reka nkubwire nge ikintu ndi kubonamo muri ibi bintu. Nibyo yo Afahami Latifari ubuze ko agiragwa neza nyina yaguye neza, ariko simbona inama z'umutoza Feruzi Haruna cyane kuri Afahami Latifari. Inama zo zirashoboka benga, inama zo zirashoboka cyane ko uyu ni umuntu utozaga i Burundi. Ni nacyo cyiza cyane cyo kuzana umuntu wese umenyereye kano karere, umenyereye muvuma za hano, buri kimwe cyose cya hano. Yani ibintu byoroshye babaza akazi kazakora kandi bizatanga success. Niba ari amasezerano y'umwaka umwe, umutoza Azuzi nagende yige uwo mwaka azaba yagize, uwo mwaka azaba essence yayibonye, nagenda akore yige, ubundi byose bizagenda neza cyane. Kereka ahubwo icyo mbona cyashoka cyeka niba babwiye Latifari mujyana ajye kwiga azagaruke nabone agomba kwiga neza. Niba abona ko no kafu itakiri kwemera umwungirizi ufite licence B, bakeneye A kandi nawe akaba akeneye kuzabona akazi mu minsi ya vuba, kwase nahita mva icyo gukora. Ukwiye kujya gufata amasomo undi akaza akagakora neza 100% kuko nawe arashaka kubaka kariyeri ye cyane cyane mu bijyanye n'ubutoza. Ubwo Haruna Feruzi abareye mu mwakire kuko n'umutoza wanyu wungirije kuva muri saison 2025-2026 azaba yungirije Afahami Latifari. Kimwe no kushobora gusanga afite kontra ivuga ko niba bavamo Azuzi ahita ko afata akazi birashoboka kuko ntanze rwose kuko ntabwo yigeze atanga no kuri Instagram ya Rayon Sport. Reka nongere nta muntu yigeze atanga, ntabwo muri bigeze batangaza ngo Feruzi asinya imyaka iyi. Yego ubwo nibyo ngibyo mu ikipe ya Rayon Sport ibyo nibyo biri kuhavugwa. Ubwo reka dutegereze turebe. Warabonye ko rwose Abdelaziz yamaze kuba hagera, witwa Harerimana Abdelaziz Rivaldo umuhungu wa Anta. Ni transfer nziza cyane. Antu ntago tukibita abahungu be, Anta ari mu kazi. Uyu ni umu agent urumva wari gukora icyitwa icuruzwa ry'abakinnyi. Wanakubwira burya ko atari umu agent ni umuscout wo kugakwa scouting. Akivya ba scouting amo ni biki kari umu agent. Ubwo reka dutegereze turebe uyu Maestro. Gusa twese twemeranya ko ari umukinnyi mwiza, twemeranya ko ari umukinnyi mwiza. Rivaldo mu gihe bitaba byivanze, ariko oya ni umukinnyi mwiza kandi byose bigomba kubaho bikaba byiza cyane kuko abakinnyi nta bakinnyi b'abanyarwanda b'abantu bango bari kuri elite
bagihari abahari ni abangaba ahubwo twebwe tubaho ngo ekipe iramufata imuzamurire urwego. ubwo reka dutegereze turebe uyu musore yitwa Ntwari Fiacre umuzamu wa Kaizer Chiefs akaba n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Star biravuga ko ashobora gutizwa mu ikipe ya Yanga African Tanzania cyangwa se mu ikipe ya Kaizer Chiefs yahariya rwose mu ikipe ya Saint Galaxy Prito ari nayo ikipe yavuyemo yerekeza mu ikipe ya Kaizer Chiefs. Gusa ari amakuru dukesha Time Sport yemeza ko Yangayo rwose yamaze no kuba ibidinga kuri uyu musore. Byaba ari icyemezo cyiza kuri uyu musore? Sinzi we ni byabajya mu bwumvikane bwe hagati ya Yanga hagati na Yanga Africans, ariko ntago mpamya neza ko Fiacre agiye yajya muri Yanga none abangagiye kwicaza Djigui Diarra. Yego ni ibintu Djigui Diarra n'umwe mu bantu bamaze gufatisha umwanya muri equipe ya Yanga Africans ku buryo kora kanya kuvuga ngo ndagenda training Yanga mpite mwicaza biragoye. Fiacre arakwiye kureba ahantu abona neza ko agomba kugenda agakina akazamura urwego rwe muri equipe y'igihugu kugira ngo sinzi niba umutoza Den amurusha mugeruka muri Afrika y'Epfo ari kumusabira umwanya kugira ngo equipe y'igihugu izajye muhamagara kina. Ikindi ari amakuru avuga ko ari amakipe mu France ari kumushaka ndetse n'iyo mu gihugu cy'Ubuholande, ariko ibyo byose was a word of mark. Aka kanya Fiacre ni umwe mu bantu bari gutegezwa ko bagurishwa kugira ngo Kaizer Chiefs yinyisha abandi bantu. Kuko barashaka gusinyisha umwataka kujya basinyisha umwataka nuko rwose. Gusa ngiye ndiwe ntago na prefer kuza muri equipe ya Young Africans. Wajya he? Ntago muri Afrika y'Epfo. Muri Saint Galaxy kuko birashoboka ko yageramo agatangira gufata. Birashoboka ko yagenda kongera agafata mu mwanya, urumva? Yego. None ega n'ubundi equipe ya Kaizer Chiefs kubiri gukinisha Brice Mvuma nawe n'umuswa nta kintu kirimo. Ejo bundi ni muri precision iri kwera Kaizer Chiefs iri gukora precision mu gihugu cy'Ubuholande. Na Fiacre bari kumwe rwose. Bari kumwe ariko n'umwe mu bantu bari gukora amakosa. Equipe ya Kaizer Chiefs iri gukoresha Brandon Petersen, urumva? Yego. N'uyu nguyu Brice Mvuma. Asubundi Petersen ise umwaka ushize wakinye. No ni Mvuma. Petersen yabaga ari bench. Yabaga ari bench. Urumva rero biragoye cyane kuri Ntwari Fiacre kumena muri aba bantu, urumva n'abanyafrika y'Epfo nabo bwabo bari gufavoriza abakinyi bene wabo ntago bagukundira. Yego ubwo ni ibyo ngibyo reka dutegeze turebe. Reka dutegeze turebe umwanzuro Fiacre azafata, nayo n'umwe mu bantu bakuru cyane agomba gufata decision igendanye n'ahazaza he. Ubwo reka dutegeze. Ni nayo muzamu mutoya ikipe ya Afrika ifite ya Kaizer Chiefs ifite myaka 25 rwose, sinzi niba akifite kuva igenda mumenye yakina 25. Pierre afite 23. Fiacre ngafite 25. Fiacre 2018 ni yarari gukina inari mu ntara ameze neza. Cyangwa yari yaravuye mu ntara. Afite 25 mu byangombwa. Rero kontra ikaba isigaje imyaka 3 kugira ngo irangire muri Kaizer Chiefs. Ubwo akaba afite agaciro k'350 by'amadolari bito by'amayero uko transfer market ibigaragaza. Ubwo rero akaba ari umwe mu bakinyi bahenze ba Afrika y'Epfo kuko ba Kaizer Chiefs kuko umukinyi uhenze cyane muri Kaizer Chiefs ni rutayizamu witwa umumediateri witwa Yusuf Mart umunyafurika ufite imyaka 29 akaba afite agaciro ka miliyoni 1 y'amayero. Yego ubwo reka dutegereze turebe kuri uyu musore. Ubwo APRFC byo ntago tubitindaho, ejo twaganiraho cyane. APRFC rwose biravuga ko ushobora kuba yarakoresha miliyoni 429. Umukinnyi waguze amafaranga menshi akaba ari uyu musore Memel Lafdawo. Bivuga ko ari miliyoni 137 z'amanyarwanda ariko ku myaka 4. Iyo ni cyo bita transfer. William Togi yaguzwe miliyoni 101 z'amafaranga y'u Rwanda asinya imyaka 2. Leonard Sekigana miliyoni 36 asinya imyaka 2. Omborenga Fitina yaguzwe miliyoni 40 asinya imyaka 2. Ndwayo Alex yaguzwe miliyoni 30 asinya amasezerano y'imyaka 2. APR kandi Ngabonziza yaguzwe miliyoni 25 amasezerano y'imyaka 3. Hakizimana Adolphe miliyoni 20 imyaka 3. Iragwa Haji Bugingo batanzwe no miliyoni 20 asinya imyaka 2. Ubwo ndizera ko impaka zacitse ubwo nimba ari byo.
reka nizere ko aba bavandimwe batohoje. byanze bikunze twebwe ejo twari turimo turanakabya Ariko twashyizemo na ba Watara. Niyo mpamvu ashobora kuba yarabaye kure. bahata niyo mpamvu amafaranga yabaye menshi ariko ikintu gihari wenda kugura umukinnyi amafaranga menshi sibyo Yego. ufite nk'ubu niba Memerida yaraguzwe miliyoni 135 Ni 137 imyaka ine. Ubwo kumwe arashayininga umwaka umwe sibyo ekipe runaka zimwifuza